Magnetizam i magnetna polja su svuda oko nas. Magnetizam se dešava na nivou atoma, kada se elektroni kreću po svojim putanjama. Mi živimo na najvećem magnetu, planeti Zemlji. Zemlju okružuje prirodni štit magnetosfera koji nas štiti od kosmičkog zračenja, solarnih bura i solarnih vetrova. Tokom evolucije, postojanje ovoga štita omogućilo je naš opstanak i značajno doprinelo razvoju civilizacije i tehnologije. Geomagnetno polje je neophodno čoveku, jer su se svi procesi u živim organizmima tokom evolucije razvijali u njegovom prisustvu. Ljudima su potrebni spoljašnji i unutrašnji izvori magnetnih polja. Najmanje 30% energije dobijamo iz spoljašnjih izvora. Naše telo apsorbuje elektromagnetnu energiju iz okruženja, kroz vazduh, vodu i zemlju. Mi smo elektromagnetna bića. Samo ljudsko telo proizvodi slaba magnetna polja koje nastaju kao posledica hemijskih reakcija unutar ćelije i usled jonskih struja u nervnom sistemu. Naše srce proizvodi elektromagnetne impulse koje šalje svakoj ćeliji u telu, delujući na naše fizičko, mentalno i emotivno stanje. Elektromagnetna energija koju stvaraju srce i mozak u interakciji sa elektromagnetnim poljem Zemlje. Magnetoreceptori otkriveni su kod ljudi u nosnim kostima i epifizi, a naše moždano tkivo sadrži oko 5 miliona kristalnih magnetnih domena, magnetita, po samo jednom gramu tkiva, čime se objašnjava uticaj magnetnih polja na organizam. Zahvaljujući ovim magnetoreceptorima, migratorne životinje poput ptica i delfina kreću se prateći linije sila magnetnog polja Zemlje, što im omogućava da se nakon migracije vrate nazad u svoje staništa. Ova saznanja su zapravo i uslovila razvoj magnetne terapije. Vratimo se u prošlost. Magnetne rude koriste se već nekoliko hiljada godina. Pre oko 25 vekova u okolini grada Magnezije u Maloj Aziji otkriveno je postojanje gvozdene rude magnetita, po kojoj je reč magnet dobila ime. Stari Grci nazivali su magnete živi kamen, zbog svojstva ove rude da privlači metal. Tokom vekova, nauka je napredovala, a sa njom i primjena magnetnih ruda i magnetizma. Pioniri magnetne terapije Hipokrat, Mesmer, Paracelsus, William Gelbert dali su veliki doprinos razvoju magnetne terapije. Mary Shelley, Ersted, Andre Ampere i Michael Faraday, radeći svoje istraživanja, uvideli su vezu između magnetizma i elektriciteta. Nikola Tesla je 1900. godine prvi put objavio povezanost tela i elektromagnetizma, što se i potvrdilo 50 godina kasnije, kada je otkriveno da telo proizvodi elektromagnetne talase. 75 godina nakon toga napravljen je uređaj za magnetnu rezonancu koja je zamenila rentgen dijagnostiku, jer je bezbednija i preciznija. U svetu se danas umesto elektrokardiografije sve više primenjuje magnetokardiografija, dok je elektroencefalografija zamenjena magnetoencefalografijom. U fizikalnoj terapiji magnetoterapija je zauzela značajno mesto, jer pomaže u smanjenju otoka i bolova, smanjenju zapaljenja, zarastanju rana. Dokazano je da praktično nema sistema organa na koji magnetna polja ne deluju. Mnogi dosadašnji testovi potvrdili su pozitivne efekte magnetnih polja na organizam čoveka. Snimanja vršena uz pomoć Kirlijanove kamere dokazala su da nošenje magneta dovodi ravnotežu u naše energetsko polje, povećava nivo energije u telu i poboljšava adaptaciju na stres. Nošenje magneta pozitivno utiče na crvena krvna zrnca, eritrocite. Kad ih posmatramo talnom mikroskopijom, vidjet ćemo da u većini slučajeva deluju slepljeno i taj fenomen fiziolozi nazivaju formiranje fišaka. Pod uticajem magnetnog polja oni se odlepljuju, postaju pojedinačni, brže se kreću kroz krvne sudove i lakše dopremaju kiseonik do udaljenih tkiva i organa. Organizam postaje alkalniji, a time se smanjuje šansa za razvoj infekcije i zapaljenja. Termovizijski snimak ruku potvrđuje poboljšanje periferne cirkulacije.
Za svega nekoliko minuta od postavljanja magneta u predeo lakta dolazi do značajnog ubrzanja cirkulacije u predelu šaka. Slične ispitivanja urađene uz pomoć pletizmografije dokazala su da se nakon postavljanja magneta oko zgloba šake cirkulacija u kašeprstu povećava i do 300% za samo 5 minuta. Magnetna terapija je bezbolna, jednostavna za primjenu, namenjena pre svega za preventivu, ali može biti od koristi u ublažavanju i otklanjanju mnogih tegoba ili služiti kao pomoćno sredstvo u lečenju velikog broja hroničnih bolesti. Magnetni nakit koji vam preporučujemo pravljen je od nealergijskih materijala rodijuma i medicinskog čelika. Pojedini komadi sadrže bakar i pozlatu koja kod preosetljivih ili osoba alergičnih na bižuteriju u nekim slučajevima može izazvati alergijsku reakciju. Lutajuće srce i happy disk komadi nakita sa kojima je možda najbolje započeti magnetnu terapiju. Prednost ovakvog nakita nije samo u njegovoj jačini, već u činjenici da ga možete postaviti na bilo koji deo tela. Najbolje da to bude najbliže mestu bola ili zdravstvenog problema. Nošenje srca i happy diska savjetuje se kod svih bolnih procesa, kod preloma, kod problema sa koštano-zglobnim sistemom. Neka glavobolje, migrene, bolovi u vratu i kičmenom stubu, loša cirkulacija, vrtoglavice, bolne menstruacije i predmenstrualni sindrom postanu za vas prošlost. Ako spadate u osobe koje su pod stalnim stresom, ako ste depresivni, neraspoloženi, imate problema sa nesanicom, možete nositi lutajuće srce u toku noći na vrhu glave, čime ćete stimulisati lučenje melatonina koji se smatra hormonom mladosti. Magnetna voda je voda koja je po svojoj strukturi i grupisanju molekula najsličnija izvorskoj vodi. Pod uticajem magneta menja se gustina vode, viskoznost, provodljivost i površinski napon. Zahvaljujući tome, povećava se propustljivost ćelijske membrane, povećava se rastvorljivost proteina, omogućava se bolja razmena materija, ubrzava se metabolizam i podstiče detoksikacija organizma. Magnetna voda ima slađi ukus, pitkija i bistrija, prosto ćete poželiti da je pijete. Smanjuje kiselost i stimuliše alkalnost organizma, stimuliše pokrete creva, revitalizuje telo, smanjuje nagomilavanje toksičnih depozita u vezivnom tkivu, sprečava nastanak peska i kamena u bubrezima i potpomaže njihovo uklanjanje. Najbolji rezultati postižu se kada se voda magnetiše dvopolno, štapićem ili postavljanjem na magnetni podmetač. Magnetni podmetač je posebno pogodan za one koji kupuju flaširanu vodu ili vodu u balonima. Magnetni štapić ili podmetač u kući predstavljaju preventivu za celu porodicu. Energetics magnetne rukavice preporučujemo pre svega za lokalne promene u predelu šake i zgloba ručija. Mogu biti od velike pomoći kod reumatskih problema, reumatoidnog artritisa, loše cirkulacije, Raynovog sindroma, otoka, bolova, povreda i preloma ručnog zgloba. Pored lokalnog dejstva mogu imati udaljeno dejstvo i biti od velike koristi kod bolesti srca, srčane ovojnice, pluća, debelog creva. Narukvice sa pločicom mogu imati blagotvorno dejstvo na endokrini i nervni sistem. Lančići sa priveskom i ogrlice mogu ublažiti probleme sa disanim organima, kao što su astma, bronhitis, hronične opstruktivne bolesti pluća, respiratorne alergije i uticati na poboljšanje imuniteta. Bolji efekat postiže se kada se lančići kombinuju sa narukvicama. Nanogice su veoma koristan komad nakita, posebno ako imate bolove u skočnom zglobu, stopalima, ako imate lošu cirkulaciju, probleme sa proširenim venama, perifernu polineuropatiju, kao komplikaciju dijabetesa, povredu ili prelom. Mogu biti od pomoći i kod problema sa bešikom, genitalnim organima, bubrezima i želucem. Savršeno se mogu kombinovati sa magnetnim ulošcima. Magnetni masažer, savršeno rešenje ako ste u potrazi za proizvodom koji će vam ublažiti upalo mišića, napetost, nelagodnost i stres. Savjetuje se nakon napornog fizičkog rada, a mogu ga koristiti i sportisti nakon treninga. Za kraj smo ostavili nešto za najmlađe. Deca u kolektivima sklonija su respiratornim i urinarnim infekcijama, zbog čega često izostaju iz obdaništa ili škole. Bez bojazni možete staviti neku narukvicu ili lančić i time ćete ojačati njihov imunni sistem, čime će se smanjiti izostanci iz škole. Deca će biti zdravija, a vi opušteniji. Energetics vam nudi najbolje. Snagu magneta, više energije, život bez bola, lepotu i zdravlje na jednom mestu. Postanite deo uspešnog tima. Budite deo naše Energetics porodice.